Reka dutangire tuvuga ku bagabo. Wakwiyumva ute ubyutse mu gitondo nyuma y'imyaka 30 ubana n'umugore wawe akabyuka akakubwira ko aho bigeze abona bidashobora kuvamo, kwikiza ari uko mwatandukana? Wenda ushobora gukeka ko yabonye undi ukurusha amafaranga cyangwa se ko hari ibyo utakibasha kumuha kandi ari byo yaje gushaka. Ariko se umugore akubwiye atyo kandi uri umuyobozi wa kimwe mu bihugu bikomeye ku isi, ufite byose kuva ku butunzi, icyubahiro, wowe wahamagara wese ku isi yakwitaba, ari wowe ushinzwe intwaro n'abazikoresha muri icyo gihugu, ufite imbaraga zose zishoboka umuntu yakwifuza kugera ku gikundiro. Ari wowe uwo mugabo, byatwara igihe kingana gute ngo ube wabonye uwo musimbuza? Reka tuve mu bibazo tujye mu bikorwa. Uwo mugabo mvuga ni Vladimir Vladimirovich Putin, perezida w'Uburusiya umaze imyaka 12 nta mugore uzwi babana. Uyu mugabo umaze imyaka myinshi ayoboye Uburusiya, akadomo ku rushako rwe yagashyizeho mu mwaka wa 2013 ubwo urukiko rwemezaga gatanya ye na Lyudmila Alexandrovna Ocheretnaya. Hari nyuma y'imyaka 30 bemeranyije kubana nk'umugore n'umugabo mu gitaramo i Leningrad mu Burusiya. Babyemeje n'imbere y'Imana n'amategeko mu kwezi kwa 7 mu 1993. Byatangiye nk'ibihuha ariko biza kwemezwa n'aba bombi. Putin ajya kuri televiziyo y'igihugu avuga ko ibivugwa ari ukuri, ko atakibana na Lyudmila, babyaranye abana babiri. Lyudmila ubwo yatandukanaga na Putin yavuze ko byatewe nuko nta mwanya wo kubonana bari bakibona, kandi bombi bemeza ko babanje kubiganiraho bakabona inzira nziza ari ugutandukana. Mu gihe Vladimir Putin na Lyudmila batandukanaga mu 2013, benshi bavuga ko nta minsi ishira Putin atazanye undi mugore, dore ko byanahwibiswaga ko icyamuteye gutandukana n'umugore we ngo haba hari habara ryari ryaratwaye umutima wa Putin, ari naryo bagombaga kubana. Icyakora ibyo benshi bibwiraga siko byagenze. Imyaka ibaye 12 nta undi mugore uzwi cyangwa se ugaragaye mu ruhame ari kumwe na Vladimir Putin. Ibintu byatunguye benshi, by'umwihariko ku muntu w'umukuru w'igihugu. Hari nabibazaga icyo gihe uko bizagenda mu gihe haba ibintu bikenewemo umugore wa perezida. Ariko nta na rimwe byigeze bibera ikibazo Putin. Aho yajyaga bisaba ko haba hari umugore we, yahagaragaraga wenyine, haba mu guhura n'abandi bategetsi bakomeye mu birori by'igihugu n'ibindi. Ni gute uyu mutegetsi ukomeye yashoboye kumara imyaka 12 nta mugore agira? Nubwo Vladimir Putin yakomeje kwihagararaho, ibihuha nyuma yo gutandukana n'umugore we wa mbere byakomeje kuba byinshi, bifata intera mu 2022 ubwo igihugu cye cyagabaga ibitero kuri Ukraine. Iki gihe amaperereza akomeye yarakozwe, cyane cyane bigizwemo uruhare n'Abanyamerika n'Abanyaburayi, hagamijwe kumenya umuntu wese ufitanye isano cyangwa se umubano na Vladimir Putin ngo afatirwe ibihano. Muri icyo gihe nibwo havuzwe umugore witwa Alina Kabaeva, wahoze ari umukinnyi ngororangingo, akaba umunyapolitike n'umushoramari, bivugwa ko amaze igihe mu rukundo na Vladimir Putin ndetse ngo baranabyaranye. Kabaeva yatangiye kunugwanugwa nyuma y'ukwezi kumwe Amerika n'Ubwongereza bafatiye ibihano abakobwa ba Vladimir Putin, barimo Maria Vorontsova w'imyaka 40 na Katerina Tikhonova w'imyaka 39, yababyaranye n'uwahoze ari umugore we Lyudmila. Hashize igihe Putin agendera kure ibibazo bijyanye n'ubuzima bwe bwite, cyane cyane umugore. Icyakora kenshi hagiye hasohoka amakuru y'uburyo yaba afite umugore ku ruhande. Uwo bavugwa kuba bameranye neza n'uyu Kabaeva. Mu mwaka wa 2008 ikinyamakuru Moskovsky Correspondent cyavuze ko Vladimir Putin yari mu nzira zo gutandukana na Lyudmila akabana na Kabaeva, nubwo icyo gihe bose bahakanye ayo makuru. Hashize imyaka 5 Putin na Lyudmila bahise batandukana. Muri icyo gihe Kabaeva yahagaritse iby'imikino ngororangingo, atangira kwinjira muri politike. Mu gihe cye mu mikino ngororangingo yatwaye imidari itandukanye guhera mu mwaka wa 2000 kugera mu 2016. Uyu mugore wavutse mu 1983 yatangiye imikino ngororangingo afite imyaka 4. Yatangiye kumenyekana mu 1996, yiyerekana mu marushanwa y'I Burayi yo mu 1998. Mu gihe yasezeraga muri iyo mikino yaramaze kwegukana imidari 18 yo ku rwego rw'isi na 25 y'U Burayi, hejuru y'imidari Olympique. Kimwe n'abandi bakinnyi b'Abarusiya, ariko ntabwo yacitse icyasha cyo gukoresha imiti yongera ingufu, ibintu byatumye yamburwa imidari ye mu 2001 nyuma yo gupimwa bagasanga yarafashe ibintu bitemewe. Yinjiye muri politike, aba umudepite w'ishyaka Russia United riri ku butegetsi mu nteko ishinga amategeko kuva mu 2007 kugera mu 2014. Mu 2014 yabaye umukuru wa National Media Group, ifite imigabane minini mu binyamakuru bikomeye bya leta hafi ya byose. Ibi binyamakuru nibyo bitangaza ubutumwa bw'icengeza amatwara ku ntambara Uburusiya bumazemo igihe muri Ukraine.
umwanya we bivugwa ko wamugize umugore w'umukire cyane, aho inyandiko zivuga ko yinjiza agera kuri miliyoni 12 z'amadolari buri mwaka. Ntabwo bizwi neza igihe we na Vladimir Putin bahuye bwa mbere, ariko ntabwo ari bishya kuba abakinnyi b'imena bahura na perezida w'igihugu. Hari ifoto yabo bombi yo mu 2001 ubwo Putin yamuhaga ishimwe ry'umudari w'ubushuti, rimwe mu byubahiro byo hejuru mu Burusiya. Hari amakuru y'ibihuha avuga ko Vladimir Putin na Kabaeva bafitanye abana, nubwo aya makuru adahuza ku mubare wabo. Ikinyamakuru cyo mu Busuwisi cyavuze ko mu 2015 Kabaeva yabyaranye umuhungu na Putin, umuhungu wavukiye mu bitaro byigenga hafi y'ikiyaga cya Lugano. Ngo yabyaye n'undi muhungu mu 2019 muri ibyo bitaro. Icyakora Sunday Times na Wall Street Journal bivuga ko yabyaye impanga mu 2019 i Moscow, kandi ntabwo bihuza ku mubare w'abana amaze kubyara. Kremlin ihakana ayo makuru. Mu 2015 umuvugizi wa Putin yavuze ko amakuru ku mwana wa Putin wavutse ngo adahuye n'ukuri. Ni ibisanzwe kuri Vladimir Putin. Mu ruhame nta na rimwe yigeze avuga amazina y'abana yabyaranye na Lyudmila, uretse kuvuga ko afite abakobwa babiri bakuru. Kabaeva yagiye avugwaho cyane ubundi bigatuza kuva hatangira amakuru ko afitanye umubano w'ibanga na Putin. Mu 2014 niwe wari intwara rumuri y'itara rya Olympique mu mikino Olympique yo kurubura i Sochi mu Burusiya. Mu 2022 yabonetse mu iserukiramuco ry'igororangingo i Moscow, avanaho ibihuha byariho ko ari mu bwihisho. Icyo gihe yashimagije ibikorwa by'Uburusiya muri Ukraine. Ibinyamakuru bimwe byavuze ko yari yambaye impeta y'uwashyingiwe. Kuva intambara muri Ukraine yatangira, hari abagiye basaba ko nawe yafatirwa ibihano. Wall Street Journal yavuze ko Amerika igenda bigura intege mu gufatira ibihano Kabaeva, kandi afitanye umubano wihariye na Putin. Ubuzima bwa Putin bwabo bwo mu rugo n'umuryango we yagiye abuhisha cyane ku mpamvu zitazwi. N'abakobwa yabyaranye na Lyudmila, amakuru rubandi bafiteho ni make cyane, nubwo bo abemera nkabe. Mu 2015 muri kimwe mu biganiro byinshi n'abanyamakuru yirinze gusubiza ku bibazo bibaza ku bakobwa be. Yaragize ati abakobwa banjye baba mu Burusiya kandi biga gusa mu Burusiya, banteye ishema, bavuga neza indimi 3 z'amahanga, nta muntu njya nganyina nawe iby'umubano wanjye. Umuntu wese afite uburenganzira ku buzima bwe bwite, babayeho ubuzima bwabo kandi mu kwiyubaha. Maria Vorontsova akora ubushakashatsi muri kaminuza, akanononsora ubuvuzi bw'imvubura z'imisemburo, système endocrinien. Yandikanye n'abandi igitabo ku kugwingira mu bana, kandi yashyizwe ku rutonde rw'abashakashatsi mu kigo cya Endocrinology Research Center i Moscow. Maria kandi ni umushabitsi, bivugwa ko afatanyije na kompanyi iri mu mugambi wo kubaka ikigo kinini cyane cy'ubuvuzi. Yashakanye n'umugabo w'umucuruzi w'umuholandi, Jorrit Just Fassen. Yigeze gukora mu kigo cy'ingufu cya leta y'Uburusiya Gazprom, nubwo bivugwa ko baba baratandukanye. Ugeranije muri umunawe Katerina Tikhonova, we yagaragaye kenshi muri rubanda, nibura kubera impano ye yo kubyina rock and roll. We n'umukunzi we babaye ba gatanu mu irushanwa mpuzamahanga ry'iyo mbyino mu 2013. Muri uwo mwaka yashakanye na Kirill Shamalov, umuhungu w'inshuti y'igihe kinini ya Perezida Putin. Ubukwe bwabo bwabereye ahantu hihariye muri St Petersburg. Abahakora bavuze ko abageni bahageze bari mu igare rinini rikururwa n'ifarashi 3 z'umweru. Shamalov yafatiwe ibihano na Amerika mu 2018 kubera uruhare rwe mu by'ingufu mu Burusiya. Minisiteri y'Imari ya Amerika ivuga ko umutungo we watumbagiye cyane nyuma y'ubukwe bwe. Gusa bombi baje gutandukana. Nyuma y'ibitero kuri Ukraine, Abarusiya babiri b'impinimbanyi barafashwe kubera kuba mu nzu y'igitangaza yahitwa Biarritz mu Bufaransa, bikavugwa ko ari ya Shamalov. Katerina ubu ngubu nawe ari mu bushakashatsi muri kaminuza hamwe no mu bushabitsi. Putin kandi afite abuzukuru, yabakomojeho mu kiganiro n'abanyamakuru kuri telefoni mu 2017, ariko ntiyavuze ngo ni bangahe cyangwa se nabo kuwuhe mukobwa we. Yaragize ati kubijyanye n'abuzukuru banjye, umwe yamaze gutangira ishuri ry'inshuke. Gusa mu nyumve, ntabwo nshaka ko bazakura nk'ibikomangoma, nashaka ko bazakura nk'abantu basanzwe. Kuba ibanga ku makuru yerekeye ubuzima bwite bwa Perezida Putin, bamwe bakeka ko bishingiye kuri kamere ye n'imirimo y'ubutasi yabanje gukora mbere yo kwinjira muri politike. Mu myaka y'1989 uyu mugabo yari umutasi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, yakoreraga mu burasirazuba bw'Ubudage. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ubwo zasenyukaga zikabyara ibihugu 15,
Uburusiya bwatakaje ubutaka busaga kilometero kare miliyoni 3. Icyo gihe Putin yavuze ko ari nk'ikiza cya politike gishingiye ku mipaka kibayeho muri icyo kinyejana. Mu buyobozi bwa mbere bw'Uburusiya, abantu 6 bakomeye bari bikubiye imitungo hafi ya yose y'ibigo yaba ibikora ibijyanye n'itumanaho, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi. Icyo gihe kandi perezida wa mbere w'Uburusiya Boris Yeltsin yanengwaga ku mikoranire ye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane ku gucudika na Amerika, bigakubitiraho ko yakundaga inzoga cyane. Ibibazo byari bifitwe na Yeltsin nibyo byaganishije Putin ku buyobozi. Ku ikubitiro yahise ava muri KGB aho yakoraga ubutasi, aba meya wungirije w'umujyi wa St Petersburg. Mu 1999 perezida Yeltsin yazanye Putin utaruzwi cyane mu ruhando rwa politike, amugira minisitiri w'intebe w'Uburusiya. Gusa nubwo byabaga, Putin ngo yari afite impungenge ko Yeltsin ashaka ko Amerika yigarurira Uburusiya. Kuri we yashaka kubaka Uburusiya bukomeye, buvuga ari kumvikana mu baturanyi, ndetse bidatinze yagize amahirwe. Amakimbirane yabaye muri Chechnya kugira ubwo mu 1999 agera mu Burusiya akagoma abantu barenga 300 mu mijyi itandukanye y'Uburusiya irimo na Moscow, asa n'ayamuharubiye inzira. Icyo gihe Putin wari minisitiri w'intebe yavuze ko abakoze ibyo bakwiye kwitwa imbwa, ndetse atangira kuvuga ko agomba gusubiza ku murongo Uburusiya. Abaturage batangira kumujya inyuma batyo. Mu kwa 12 mu 1999 Yeltsin yareguye. Ako kanya Putin afata intebe aba perezida w'Uburusiya, ndetse mu 2000 atsinda amatora n'amajwi 45%. Akigera ku butegetsi yatangiye kugenzura aba bakire 6 bari bakomeye ku buyobozi bwabanje. Ahera kuri Mikhail Khodorkovsky aramufunga. Icyo gihe umubano wa Amerika n'Uburusiya wari mwiza cyane ku buryo Putin yajyaga mu kiruhuko ari kumwe na perezida Bush. Ariko byatangiye guhinduka ahagana mu 2008 ubwo Uburusiya bwinjiraga muri Georgia. Gusa icyo gihe yari minisitiri w'intebe kubera ko itegeko nshinga ry'iki gihugu rivuga ko nta muntu ushobora kumara ku butegetsi manda zirenze 2. Hanyuma igihugu kiyoborwa n'inshuti ye Dmitry Medvedev. Uyu mugabo yakunze kunenga cyane uburyo Amerika yinjira mu bibazo by'ibindi bihugu nka Libya, Afghanistan, Iraq n'ahandi. Mu 2011 yongeye gutorerwa kuyobora Uburusiya, akomerezaho mugenzi we yarageze. Mu gihe cya Putin, Uburusiya bwubatse igisirikare gikomeye, bukora ku buryo bushobora kwirwanaho hagize ubatera akoresheje ikoranabuhanga, ari naho Amerika yahereye ibushyira mu majwi yo kwinjira mu mabanga yayo arimo n'ay'igisirikare, bigera no kubiheruka mu matora yo mu 2016. Uburusiya bwari mu muryango wa G8 wabarizwagamo ibihugu 8 bikomeye ku isi, ariko bwaje gukurwamo ubwo habaga intambara muri Ukraine bushaka kwigarurira agace ka Crimea. Ibibazo bya politike nibyo bisa n'ibiraje ishinga cyane Putin kurusha iby'umuryango we cyangwa se urugo rwe. Ni nazo nkuru ubona zishishikaza benshi bamukunda. Iby'umuryango we ntibibareba. Icyo bamukundira ni kamere ye itari yo gutega amaboko cyangwa se gupfukamira amahanga. Muri iki cyumweru havuzwe inkuru zirimo ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi mu ntambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine. Ibi byaturutse mu kuba Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarohereje ubwato bubiri bugenda munsi y'amazi hafi y'Uburusiya. Benshi bati barashaka gukoresha ibisasu bya kirimbuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zigeze gukoresha ibi bisasu bya kirimbuzi zibirasa mu Buyapani. Ariko hari abandi bantu bahise bibaza batese Putin washobora gukoresha ibi bisasu. Ibi nibyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Ariko nanone hari ikindi kibazo. Ninde wagize Vladimir Putin perezida w'Uburusiya? Kugera ubwo uyu munsi asa naho ari we kibazo gikomereye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byose. Ku kibazo kirebana no kuba Putin yatinyuka kurasa ibisasu bya kirimbuzi muri iyi ntambara arimo arwana na Ukraine, ni byiza gutangira wemeza uti yego, ibi bisasu rwose yabirasa, kubera ko inshuro nyinshi twaratekerezaga tuti Putin ibi ntiyabikora, ariko akabikora. Mbere twaribajije tuti ese yakwigarurira Crimea koko? Ubwo hari mu 2014, ariko yarabikoze, arayigarurira. Tuti ntiyashoza intambara muri Donbass, nabyo arabikora, arayihatangiza. Tuti ntiyatera Ukraine, mu 2022 arabikora. Urebye ibi byose wakwanzura ko interuro ntiyakora ibi idakora kuri Vladimir Putin. Ibyo bitera ikibazo gikomeye. Ese ashobora gukanda buto y'igisasu kirimbuzi?
ntabwo ari ikibazo cy'amagambo gusa, kubera ko yigeze gutegeka ko intwaro kirimbuzi z'igihugu cye zitegurwa bidasanzwe. Ibyo yabikoze muri iyi ntambara. Umva neza ibyo Vladimir Putin yakomeje kuvuga. Mu kwezi kwa kabiri mu 2022, ubwo yatangazaga kuri televiziyo ibitero kuri Ukraine, yatanze umuburo ukomeye cyane. Ati umuntu wese wo hanze watekereza kubyinjiramo nabikora azabona ingaruka zikomeye kurusha izindi zose yigeze kubona mu mateka. Dmitry Muratov, umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Novaya Gazeta wanahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, yigeze kuvuga ati amagambo ya Vladimir Putin arumvikana nko kuburira intambara y'intwaro kirimbuzi. Yongeraho ati muri ririya jambo Putin ntabwo yavuga nk'umukuru wa Kremlin, ahubwo yavuga nk'umutegetsi w'isi. Ati yavuga mu buryo nk'ubwo nyiri imodoka ashobora kuzunguza imfunguzo z'imodoka ye ayiratira abandi. Niko Putin nawe iyi ntambara igitangira yari mazunguza buto y'ibisasu bya kirimbuzi. Kenshi yaravuze ati niba nta Burusiya kubera iki habaho isi. Nta muntu wabyitayeho, ariko ibi ngibi ni ukuburira ko niba Uburusiya budafashwe uko bubishaka, ibintu byose bishobora gusenyuka. Mu mashusho mbarankuru yasohotse mu 2018, Perezida Vladimir Putin hari aho yagaragaye avuga ko igihe hari uwagerageza gusenya Uburusiya bufite uburenganzira bwose bwo gusubiza. Ati yego bizaba ari akaga ku isi n'abayituye. Ati ndi umuturage w'Uburusiya nkaba n'umukuru wabwo, kubera iki habaho isi itariho Uburusiya. Vladimir Putin yagabye ibitero bya mbere byagutse kuri Ukraine, ariko ingabo za Ukraine zihagazeho uko bitari byitezwe kugeza ubwo iyi ntambara igiye kumara imyaka 4. Ibihugu byo mu burengerazuba mu buryo bwatunguye Kremlin byafatiye hamwe ibihano bikomeye ku Burusiya. Kuri Putin kwa kubaho ku Burusiya kwari kwinjiye mu kibazo. Pavel Felgenhauer ni umusesenguzi mu bya gisirikare ukorera i Moscow, yigeze kuvuga ati Putin ari ahantu hatoroshye. Nta mahitamo menshi asigaranye mu gihe uburengerazuba bw'isi bwahagaritse imari ya banki nkuru y'Uburusiya, urwego rw'imari rwabo rukagwa. Ibyo byatumye systeme idakora. Inzira yarasigaranye kwari ugufungira gazi Uburayi, yizeye ko bishobora gutuma abanyaburayi bacururuka. Gusa ibi ntiyabikoze, ahubwo iyo gaze yayikoresheje mu kubona amafaranga kubera ko yafatiwe ibihano bitagira ingano. Indi nzira yari ihari kwari ukurasa igisasu kirimbuzi ahantu mu nyanja ya ruguru hagati y'Ubwongereza na Denmark, akareba igikurikira. Ibi nabyo ntabwo yabikoze. Putin aramutse ahisemo inzira y'igisasu cya kirimbuzi, hari ibyago byinshi ko nta muntu mu bamuba hafi wabimubuza. Dmitry Muratov yigeze kuvuga ati abategetsi bakuru mu Burusiya nta na rimwe baba ku ruhande rwa rubanda, bahora ku ruhande rw'ubutegetsi, kandi Vladimir Putin niwe mutegetsi w'imbaraga zose w'Uburusiya. Ati ni igihugu gifite inzego ngenzuzi, Kremlin nigena byose. Pavel Felgenhauer nawe yigeze kuvuga ati nta muntu witeguye guhangara Putin. Ati turi ahantu hatoroshye. Intambara muri Ukraine ni ya Vladimir Putin ubwe. Niba ageze ku byifuzo bye bya gisirikari, ahazaza ha Ukraine nk'igihugu cyigenga hashobora kujya mu kaga. Niba atsinzwe intambara akanayitakarizamo benshi, ubwoba nuko ashobora gufata icyemezo giteye ubwoba, cyane ko interuro ntiyabikora idakora kuri we. Ni gute isi yisanze ifite umutegetsi uri ku rwego rwa Vladimir Putin? Uko imyaka yagiye ihita, inzira abategetsi b'Uburusiya banyuzemo kugira ngo bagere ku butegetsi yagiye itandukana. Abami b'Uburusiya bazwi nk'abatsare bavukanaga ubwami bakabusimburanaho nk'uko bikwiye mu muryango w'abami. Ariko Vladimir Ulyanov wamenyekanye ku izina rya Lenin, we yageze ku butegetsi abukuye mu nzira y'imyivumbagatanyo n'imvururu za politike. Nyuma y'ibi bihe, abari abayobozi b'ishyaka rya gikomuniste ry'Abasoviete bafashe ubutegetsi binyuze mu kuzamurwa buhoro buhoro mu nzego kugeza babaye abanyamabanga bakuru b'ishyaka, ari nabo bayoboraga igihugu. Icyo gihe umuntu yategekaga igihe kirekire, akagira igihe cy'urupfu cyangwa se akarindira ko asimburwa n'abandi bamuruta cyangwa se bafitanye imbaraga mu buyobozi. Ariko mu myaka 26 ishize, Vladimir Putin yageze ku butegetsi mu buryo butavunanye. Yahawe ubuyobozi atari uko yatsinze ishyaka bari bahanganye mu matora abanziriza impinduka ikomeye, ahubwo nuko yashyizwe ku butegetsi mu buryo bworoshye, agahabwa ubutegetsi n'itsinda ryari rimaze gutakaza icyizere mu bayobozi ba mbere bamubanjirije. Uyu mugabo wahoze ari umutasi mu rwego rwa KGB yagizwe perezida w'Uburusiya na Boris Yeltsin hamwe n'itsinda ryari rimuri iruhande, bagamije ko ari uyobora Uburusiya mu kinyejana cya 21. Kubera iki batoranyije Putin? Icyo gihe Putin yari afite ubwenge budasanzwe, niko bivugwa. Valentin Yumashev, iri zina ushobora kuba utarurizi, ariko n'umugabo wagize uruhare rukomeye cyane mu guhitamo Vladimir Putin nk'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya.
Uyu mugabo yahoze ari umunyamakuru, nyuma aza gukorera ibiro bya perezida w'Uburusiya, ariko akaba azwiho kudakunda gutanga ibiganiro cyangwa se kwivugira mu itangazamakuru. Nyamara yaje kwemera kugirana ikiganiro n'umunyamakuru, maze atanga amakuru yihariye ku bijyanye n'uko Putin yageze ku butegetsi. Bwana Yumashev yari umwe mu bantu ba hafi ba Boris Yeltsin, wari perezida w'Uburusiya mbere ya Putin, ndetse yanabaye umukwe we nyuma yo gushakana n'umukobwa we Yeltsin Tatiana. Nk'umuyobozi w'ibiro bya perezida Yeltsin, niwe wahaye Vladimir Putin akazi bwa mbere muri Kremlin mu 1997. Bwana Yumashev aganira n'umunyamakuru yaragize ati wari umuyobozi mukuru w'ibiro bya Yeltsin, Anatoly Chubais, yambwiye ko azi umuntu mwiza washobora kumfasha, nibwo yamuzanye arambwira ati uyu niwe. Nuko duhita dutangira gukorana na Vladimir Putin. Ati ako kanya namubonyeho ubutwari budasanzwe. Ati uburyo yatangaga ibitekerezo, uburyo yasesenguraga ibintu, ndetse n'imyifatire ye muri rusange byagaragazaga neza ko ari umuntu w'ubwenge buhambaye. Umunyamakuru yahise amubaza ati ese hari igihe wigeze wibwira ko uwo mugabo ashobora kuzaba umukuru w'igihugu? Yumashev yarasubije ati Yeltsin yari afite abantu bari bamuri mu mutwe nk'abashoboraga kuzamusimbura, nka Boris Nemtsov, Sergei Stepashin na Nikolai Aksenenko. Ati naganiriye kenshi na Yeltsin ku bijyanye n'abashobora kumusimbura. Ati igihe kimwe twagiranye ibiganiro kuri Putin. Ati Yeltsin yarambajije atutekereza iki kuri Putin? Naramusubije nti kuri jye ni umukandida ukomeye cyane, uramutse ubyitayeho mbona namutekerezaho. Uko akora akazi ke bigaragaza ko ashobora no guhabwa indi myanya ikomeye kurushaho. Uyu munyamakuru yanamubajije niba kuba Putin yarigeze gukorera KGB byaramuteye ubwoba cyangwa se bikamushyira ku ruhande. Abakozi benshi ba KGB nka Putin baje gusezera ubwo butegetsi bwa kera bamaze kubona ko bubatera isoni, ariko kuba yarigeze gukorera KGB ngo ntabwo ari ikintu cyamuciye intege cyangwa se ngo kimugire igicibwa. Putin yahoraga agaragaza ubushake bwo kwigenga, yifuzaga igihugu kiyobowe mu buryo bwa demokarasi, yifuzaga gukomeza impinduka zari zaratangiye. Muri icyo gihe ibintu byakorwaga mu ibanga rikomeye mu Burusiya. Mu kwezi kwa munani mu 1999, Boris Yeltsin yagize Vladimir Putin minisitiri w'intebe. Ibi byabaye nk'icyemezo cyerekana ko perezida Yeltsin yaratangiye kumutegurira kuzamusimbura. Yeltsin yarasigaje umwaka ngo arangize manda ye, ariko mu kwezi kwa 12 mu 1999 yafashe icyemezo gitunguranye cyo kwegura. Bwana Yumashev akomeza agira ati iminsi 3 mbere y'uko umwaka urangira, Yeltsin yahamagaye Putin iwe mu rugo. Ati yansabye kuhaba nanjye hamwe n'umuyobozi mushya w'ibiro bya gisirikare Alexander Voloshin. Ati yabwiye Putin ko atazashobora gukomeza kuyobora igihugu kugera mu kwezi kwa 7, ko yifuza kwegura ku itariki ya 31 y'ukwa 12. Abantu bake cyane nibo bari bazi iyo gahunda. Ati jewe, Voloshin, Putin n'umukobwa wa Yeltsin Tatiana, ubwo n'umugore wa Yumashev. Yeltsin nta nubwo yigeze abibwira umugore we. Bwana Yumashev niwe wahawe inshingano zo kwandika ijambo rya Boris Yeltsin ryo kwegura ku mugaragaro. Ryari ijambo rikomeye cyane ku buryo kwandika amagambo yararigize ngo bitari byoroshye. Ryari ijambo ryagombaga kuba igice cy'amateka y'igihugu. Ati niyo mpamvu nashyizemo umurongo w'ingenzi wavugaga ngo mbasabye imbabazi. Abaturage b'u Burusiya bari barababajwe cyane n'ibyabaye mu myaka y'1990. Yeltsin yagombaga kugira icyo avuga ku makosa yabaye muri iyo myaka. Mbere y'uko umwaka w'2000 utangira, Boris Yeltsin yafashwe amashusho arimo avuga ijambo rye rya nyuma ryagombaga gutambuka kuri televiziyo y'igihugu rigatangarizwa mu biro bya perezida Kremlin. Atabaraho bose baratunguwe uretse jye wari waranditse iryo jambo. Bamwe bararize cyane, abandi batangira gukoma amashyi y'ibyishimo. Ati byari ibintu by'impinduka zidasanzwe. Atari ku kidasanzwe kurushaho nuko byose byagumye mu bwiru bukomeye. Hari hasigaye amasaha 4 gusa ngo iryo jambo ritangazwe. Ati niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo gufunga burundu aho icyumba cyari kiri, nta numwe wari wemerewe gusohoka. Ati nafashe iryo jambo ndaryihutisha kuri televiziyo, ryatangajwe saa 6 z'ijoro. Ako kanya Vladimir Putin yahise agirwa perezida w'inzibacyuho. Hashize amezi 3 atsinda amatora aba umukuru w'igihugu mu buryo bwemewe n'amategeko. Valentin Yumashev yafashwe na benshi nk'umwe mu bari bagize ikiswa kazu. Abantu bake bari bazi birimo kubera mu butegetsi banagiriye ko Vladimir Putin agomba kuba perezida. Kari agatsiko k'abantu bake cyane bari bakikije Boris Yeltsin, bakavugwa ko aribo bamugiragaho ijambo rikomeye ndetse bakamugira nk'igikoresho mu mpera z'imyaka y'1990.
Gusa Bwana Yumashev iba byamaganira kure, akavuga ko ako kazu ari igitekerezo cyavuzwe gusa n'abantu, ariko ngo ntabwo byigize bibaho. Icyakora ntawahakana ko mu myaka y'1990 igihe Perezida Yeltsin yari yaracitse intege kubera uburwayi, yagendaga yegera cyane itsinda ry'abantu bato bagize umuryango we, inshuti ze za hafi ndetse n'abaherwe bo mu rwego rwo hejuru bari bafite inyungu mu micungire y'igihugu. Impuguke mu bya politike Valery Solovey avuga ko abari hafi ya Putin bo batamugenzura cyangwa se ngo bamuyobore nk'uko byari bimeze kuri Boris Yeltsin. Abantu begereye Putin bagabanyijemo amatsinda abiri. Hari inshuti bakuranye nk'uwitwa Rothenberg n'abahoze bakorana mu kigo cy'ubutasi cya KGB, ariko ntabwo abaha icyizere cyose. Yeltsin yizeraga cyane abo mu muryango we, ariko Putin we nta n'umwe yizera byimazeyo. Vladimir Putin amaze imyaka 25 ku butegetsi, ubariyemo n'igihe yabaye minisitiri w'intebe. Muri icyo gihe yashyizeho uburyo bw'imiyoborere bushyigikira ubutegetsi bushingiye kuri we ubwe. Ubutegetsi bwe ngo bugaragaramo igitugu gikabije, ibirebana na demokarasi byaragabanutse cyane, ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo burahungabana n'ibindi biranga igitugu. Bwana Solovey agira ati Yeltsin yari afite icyerekezo ndetse na Putin nawe afite icyerekezo cye. Yeltsin yifuzaga kuba nka Musa wo mu byanditswe byera, yashakaga gukura igihugu mu bubata bwa komunisme, ariko icyerekezo cya Putin cyo no gusubiza igihugu mu mateka. Yifuza kwihorera ku byo yita kaga kageze ku isi yose mu kinyejana cya 20, no kuvuga isenyuka rya leta ziyunze z'abasoviete. We n'abandi bo mu itsinda ry'abahoze muri KGB batekereza ko gusenyuka kwa leta zunze z'abasoviete kwatewe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Isura ya Vladimir Putin y'ubu ntabwo igifite ishusho Bwana Yumashev yamubonagamo mu myaka 25 ishize, nk'umuntu wemeraga ubwigenge, impinduka no gutandukana kw'imitekerereze. None Bwana Yumashev wagize Putin president w'Uburusiya yicuza kuba yaragize uruhare mu kumushyira ku butegetsi. Yabajijwe iki kibazo asubiza oya, ati sinicuza na gato. Bigaragara ko abaturage b'Uburusiya bagikunda Putin